Madaktari bonthe na ariti ngui barwangirwo kima kaunti-ini ya Meru ni bethirite bakirite mukana ati bakethira bakiambiria mugomo yo tariki 1 mweri wa 8 kiumia twitite mwaka yu bubumanitie na kuria nende witikaniire kuona thirikari ya kaunti kubaingire mendekithio bara bethirite bakiwa ni baremetwo kwithira bakiarania na thirikari hamwe na bau barua cibitari cia mwingi Meru itina ndawa kumania na kuongeleka kwera andu KEMSA iria ikinyite milioni 80 kaiteneka. We shall always be united, for the union makes us strong. Aruti ngui bogima kaunti-ini ya Meru bawite bakambiria mugomo yo tariki 1 mweri wa 8 kiumia twitite no ntumendekithio yataingwo ni thirikari ya kaunti ya Meru. Batu na rueja tujite gwita strike notice kana gintu gita mukana ni untu bo kwithirwa thirikari ya Meru County tugwetera batu yomba kwithirwa ni go promote doctors, nurses and clinical officers. Batu twandikanire strike notice kana twandikanira agreement ndene mwezi wa October 2023 iji yafuta gwetera nkuruki miaka 5 kenda twithwa batu tukona promotion indi mwankana rueji county ya Meru kuma tukwandikanira gutigi ntu kinya kimwe ndene agreement iji na rueji twenio yombeti kwithirwa ni gutimiza kinya gintu kinya kimwe promotions ura aritibeto bangwe nurses, doctors, clinical officers and the rest of workers by Meru County by road ura batu kupromotwa. Up to now agreement ni kinyete muthia, the last bunch ba muthia kabisa babati kupromoto mweri wa mwanja mwanka tha yote upromotetwe. Mabisa bankuluki bowite thirikari ya kaunti ya Meru ibatere otenga mbeca bilioni isile kethirani kwenda thina chogima ithira kaunti-ini eu dene mbechere cha 14 billion bethruba ku allocate mbeca nkurukia bilioni jere dene mashibitari jetu batu itujeta mwanga twareta memorandum county assembly itujeta twareta memorandum na petition dene executive county government of Meru na mwanka na rueji gutina gintu batu tukwirwa tulirwa mbeca chikwaloketwa mbeca igwitwa tukerwa mbeca igwikirwa na rueji cha daktari tukerwa mbeca igwitwa na mbeca iji icho batu tutwira guchwa for the last 10 years kuina shortage na mono kwithirwa gutina aritibango bashibitari ikyo kuona kuina congestion ndene mashibitari jetu ariwa bationa kinya mathaga ya kurita ngwe ntubura bwikira uturo bo watine bunene batu tuliuga most of the doctors today they have been reduced into supervising death kana kwithirwa ngugie daktari nandi ndene shibitari ati gintu kiria omba kurungamira nandi nonga kwithirwa muntu agikojonto atina vifaa vya gwita ngugi kwa utoliuga vifaa bibi na ndawa cha shibitari ichithirwe thirikari yetu bakiaribo wete sibitari cia Meru itina ndawa no ntubwera andu nene ndia thirikari ya kaunti wetu ni KEMSA milioni 78 kiage utugurikaria ikwethirwa thirikari ya kaunti itwairia ure kwa iria mwananchi bakorirwa batu twite class twathoma batu tuthomete agreement itwandikanire nabo na itukumenya kila kitu kinya budget tukurigara muno twirigarwe mbio Meru County ina ndeni KEMSA ya milioni 80 ende budget iria kuthithwa ni executive na inya assembly iterekirwa mbele cia kuria ndeni iria kwatuika aeje ni bandawa baetirwo rieto kagure ugikinya cibitari kagure tuto tiomba gweto kagure kairi kethwa butikira mbeca ki budget cia kuria ndeni ya ndawa iria ri KEMSA kenda Meru bona ndawa tutikara cibitari tia tutukiri tweterete Ameru bagwata thina bona thina tweja kuga pandae turethithio ntu